Guten Tag agus díomh a chairde, Tásúla gon gcuid far fad go maith agus níl ach caiicís fáge a gcuin ach fáréir tá píosa gramadach le déine a go miniu. So lever dul tug i ghearra agus an sin díregaí isteach ar seo agus má tá deachartaí a gcuibh is féidir le féchant ar an fhí seán seo a ríis agus éist le mo go álan ionintach jazz glóver neamhach a ríis. So aniu bé muidir fecant ar na fó chónasc. Now tá sin clúdaithe a gcuin, well le clúdú a gcuin ar lena 124 sa leabhar. So bé mé ag dul trí gachrod atá clúdaithe an sin. So níl rilí sin ag tastal uibh seachas an píosa deirí an sin ach bé muidir teachtar as chuige sin. So fó chónasc sin an untar ordnanden conjunctium. So rinnemer an gná cónasc, an cónasc cóhordathe hena féin. So sin und, an den, und oder, sondern, und aber. Agus an sin siad na gná cónasc, so sin just ag nasca gá abert le chéile cosúil leis an lánstad a bhaint agus ní aithrí in éon rud agus tá gachrod jazz álan. Ach tá muid ag fecant ar an fó cónasc. So tá sin difriúil. Nascann sé gá abert le chéile ach tá tionchar ag an cónasc sa cá seo. So bhfuil téisteach chuig an seo ónas gur féidir an scríomh. So bé muid ag tosú le díreach focail amháin, fiú go bhfuil list a fada de focail a déanaan nó a leanan na rialacha seo. Ach díreach just ónas gur féidir é a eolamm níos éasca, bé muid ag tosú le bhein. Na tá bhein casta glór na éonar, mar tá trí bhrí leis an focail bhein agus sin an fáip. So tá tú ná rudí astrú I trí bailí difriúil agus breathann sé ar an cóheic an tamar fad. So an focail bhein cilíonn sé nuair, cilíonn sé má, agus cilíonn sé cíbe am nó cíbe óir nó ein rud as béarla sin whenever. So, you know, rud éigean bí me tribloid cíbe óir a caitham mo stoci ar an urlar. Nó bíam I tribloid nuair a caitham mo stoci ar an urlar. Nó bíam I tribloid má caitham mo stoci ar an urlar. Bí me tribloid an tamar fád a rénos, péirad a denam. But sin na trí brí nó na trí astrúcán a buine leis an focail bhein. So just cámuid bheith córamach le sin nuair tá bhein in úsáid a gcuin. Ach sin ráte right, shut na rialacha. So Burnham tam ag géirí é seo ahrú beidir go dtí highlighter, beidir go méid sin. So úsáid an focail bhein chun dá abert a nasca. So tá gá abert a gom agus tá ag géirí iad a chur le chéile in abert amháin. Agus orint úsáid an bhein. Mar dúirt me hena, bí me tribloid, sin abert, caitham mo stoci ar an urlar. So tá ag rá a géirí a rá go bhfuil nasc idir an tribloid agus na stoci, so deirem bí me tribloid nuair a caitham mo stoci ar an urlar. So tá ag nasca an dá focail. Ach leis an fóclastal tá an príomhabart agus an fóabart ann. So seo an míniú de seo. Tá cíal leis an príomhabart leis féin. So seasan an príomhabart leis féin. Ní léon míniú breise ag tastal den príomhabart. Ní déine sé cíal. An sin tá an fóabart. Agus ní déanann an fóabart cíal nuair tá sé fágtha leis féin. So fér na habartí seo. Brónam, níos gon cátar seo. Now, fanhí mé sahaile. Sin an príomhabart. Fanhí mé sahaile déine sé cíal. Ach fér seo, má churann sé báistí amórach. So má churann sé báistí amórach céird. Chuna tála sena, like, céim fág bhfuil tú ag rá sin dom. Má churann sé báistí amórach, what? Tá tú chun cuioine, tógaí tú dún I de chiisten, Cad déine tú má churann sé báistí amórach. Má churann sé báistí amórach ní déine sé cíal gan an príomhabart, sin an fanhí mé sahaile. So tá an céad abart ag tastal ón dara abart chun cíal dhéana. So fér seo. Ceanglíon muid
an dá abert a níos tá cílis. Fanní mé sa bhaile má churann sé báistí mórach. Nu is féidirlinn just ord a ahrú agus fóstainna sé cíal. Má churann sé báistí mórach fanní mé sa bhaile. Ach tá rud céine á rághain ag nasca an dá abert le chéile. Agus tá sin éasca as Gaeilge. Ach, nuair shricmuid an Germánis tá sé difriúil. So bhein in Germánis, a thrian an focail bhein ord na vocal. So, tain an bhein go dtí tús na haberta agus tain an bríthir go dtí an deire. Na sin díreach an aberta buinean an bhein leis. So fair ceanna sampla seo. Ich bleibe zu Hause. Tá mig fannacht sa theach. Es regnet morgen. A mórach bé sé churbáistí. Na tá mig géirí an dá abert sin an asca. Ich bleibe zu Hause, wenn es morgen regnet. Má churann sé báistí, má churann sé báistí a mórach. So, a roi mé ras go dtí an peanns bhfuil féchar sin na pen agus rachas le magenta. So, es regnet morgen. Nuair churann bhein isteach an seo, okay? So, ag tús go dtí tús an abert, so an abert sin es regnet morgen. Caitheann an bhein an bríthir chuig an deire. Ní aithríonn éon rud eile. So féach, tá an es ag fannacht an sin, tá an morgan ag fannacht an sin, just bhugamar an regnet go dtí an deire. So an sin tá muid fága le bhein es morgen regnet. So féach an deire abert. Ich gehe nicht ins Kino, ich habe kein Geld. So ní taim chuig an fictulin, níl airgid gom. So ní taim chuig an picture, muna bhfuil airgid gom. Okay, so sin rud atá muid a géirí rá. So féach, tá an bríthir haban sa deire abert, agus tá muid a géirí an bhein a chur isteach. So, an sin, chuir muid an bhein ag an tús, so rih an céad focail, sin an is. An sin tugann an bhein cic mór den haban go dtí an deire, agus an sin tá mé fága le is kein Geld. So wenn ich kein Geld habe. So ich gehe nicht ins Kino, wenn ich kein Geld habe. So just pointe tábhachtach, ní aithríonn ord na vocal sa cuid den abert gan an focail bhein. So fech, we'll aithrig an da. No, níl me géirí highlight, tá me géirí pen. We'll aithrig an da go dtí cyan. So fech, an ich gehe nicht ins Kino. Níor churamar an focail bhein isteach leis an abert sin, so ní aithríonn aon rud. Fanann sé mar a bhí, seachas cailann sé an lán stad, agus fainn sé an cóma, an commóg an sin in unit. So ich gehe nicht ins Kino. Fágamar é sin éonar, agus an cuid an abert a fainn an bhein, sin an abert a taon an bríthir chuig an deire. So ní aithríonn ord na vocal sa cuid an abert gan an focail bhein, so sin é. Okay, so tá sin sa busca deirí leathnach 124. So an cuid don abert tar éis an bhein tá sé meascaithe suas, and she's ag rá, tá tú a gceart. Tar éis an unterordnen Konjunktion setzt das Verb ans Ende des Satzes. Tar éis an fóchónasc churann sé an bríthir chuig deire an abert. So féachar seo. Aber dahin, ich trage eine Jacke. Aber do, es ist kalt, sin an bríthir ist. Ich trage eine Jacke, wenn es kalt ist. So an sin, chuir sé sin an ist chuig an deire. Níor aithrig aon rud sa céad píosa sa ich trage eine Jacke. So ich trage eine Jacke, dúirt mar a bhí, chuir mar an comma isteach, wenn es kalt ist. So jetzt musst wir da üben in ich kann erklagte. So tá sin briste sios agam an form, hen go cuaig, agus sé go de. So caithfidh tú íchan a ragart an bhírim. So
Leimus 3D dann das Quiltischchen drauf dosig. So, ich trage eine Sonnenbrille. Sonnenbrille sind Specklegrainer. Mein Onkel fährt gern Ski, so Skifahren sind Skial. Ich gehe nicht gern draußen, ni machlem dol lasmoi. Maike geht nicht gern in die Schule, ni machle Maike dol quig an Skoll. Mein Hund bellt, bien moadre eg taffen. Ich bekomme mehr Taschengeld, feim nies mau arget foka. Meine Katze hat Angst, ta agle machat. Die Deutschen verkleiden sich als Hexen, gläsen ne Germanik, soos maar Hexen, Keilach, Brunner, Gweilge en Aslof, maar Keilige. Ich mag meine Lehrerin, es macht ma Wunschor, und ich bekomme gute Noten in Deutsch, fein gradne ma se Germanisch. Und schön, na faux Aberton schon. Wenn es schneit, dann können sie schnachten. Wenn sie uns keine Hausaufgaben aufgibt, nur nachtogen sie Oberwalje tun. Wenn ich gute Note bekomme, nur 5 Grad ma. Wenn es sonnig ist, nur Tasche Greenver. Wenn sie eine Maus sieht, ma fecken sie Look. Wenn Hunger hat, ma ta okras Wenn es schüttet, ma bin sich Stallebasti. Nur Tasche Stallebasti. Wenn ich die Grammatik übe, nur ein Klakdim üben, nur ein Klakdim am Grammadach. Wenn Sie das Walpurgis-Fest feiern, nur Tasche Kalura an Walpurgi-Fest, so schön St. Walpurgis. It's dinner neefe nachwille gwyn era. Actually, on Walpurgis-Fest, being she timple an Caidlad a mi bialtana sa garban. So being sheets and ag denna van rudder denna wudge that he hauna an Caidlad a bialtana. Nu timple an der schachna shin. And then, wenn sie eine Mathearbeit hat, nur ta screwdu Mathe a key. Okay, so le shin rácha agus denta is féidirlam exit agus nílam ag saval changes. Tá sin an bhurm an firm an shop. So ich trage eine Sonnenbrille agus just raunig an cean ceart, you know, caham spécli grain nor tá sé chursnachtaí go bháin, you mad thing. So lán leis agus nor tá siú curriculum leis brewer send agus submit agus sin